Это называется эко-мечеть. Эко-мечеть. А почему эко называют? Ну, зайдете, сейчас узнаете. Все там экологически чисто, да? Он сам себя, батареи. Сейчас даже парковку увидите, что там от солнца заряжается, энергию сам вырабатывает. Да, понятно. Это какой район? Астана, я не знаю. А это мечеть. Видите, вот стоянки. Здесь? Вот, это все батареи. Здорово. این مسجد اکو مسجد نام دوستان سر ببینید از بالای وی حلقه ببین تمامی چیه که هستن پنل های باتری آفتابی نصب کرده شدگی هستن اگر اهمیتی خوبتر اهمیتی میبینین این پنل های آفتابی هستن که با گرمی با دیگه چیزا علاقه چکنه کنن مسجد تعمیم میکنن و تکی جلا اینا باتری هستن اینا دبلشون همه همین گرمی تعمیم میکنه اینا روز 12 ноябрь соли 2024 на вақтои намоз дар даромадгоҳ توی سماستان پیشین ikintiş çimşte ikinti asr akşam şom ve küptan huftan cizana kuadilla çeki ekosistema tamam çiziş stili خیلی قد ساخته شده است تجربه جایی که ایمان بسته جناب خیلی سوپر سال بینی سلام الله أكبر الله